pa kuyaymantaqa Romanos 8:35 pinisqa sinaqa yarikaychu, churanayllaychu, mikunayllaychu, llakikunachu. Diospa kuyaymantaqa chikanyachinqa kay allpa pachapi kasqamantaqa punchantami llakikuna rikurin. Astawanpis ñukanchik Diospa wawata kaspaqa ima llakikuna hapikpipis paymanta manata karuyanachu kanchik. Apunchik Jesus misha kasqamantaqa mishakunamari kanchik. Chaymanta ima llakikuna hapikpipis punchanta Yaya Diosta mañaspa, payllapi confiaspa, payta sirvispa, ñawpaqman katishunchik.